Happy Thanksgiving. Happy Kung Thanksgiving. palugilitas min tutaw mora arbelaw logoy. Klaul atang primertial TMC. Gumiwa tiraga nga veterans ramasa soldar American. Sigida US Armed Force Veterans Association bela. Kita roka malangil wasa tuktok ngalgel bela. Amla mo solda. Hindi nga ngegel baby rato ko ilogong soldar American ila kumadra American hindi aksabi ito. Ikut mo. Di ko teme kung tera de bela logo gure nga suyo. Ako nung kira butul bulu ay gigit el teme un oit el kada wasi kom soldar American na kasi kom soldar abu rabul ad rokir. Malit baun mo kadang ngaray mokle sabi ito tuigel sawad sabi ito o mais rabul ad ngarselungir rigid. Ay get teme un iloit el museo rabul ad siya malkire el mutial de brenga suyo. Aw era the bora main program di tulu siya. Tiyan el debe la binigita kare bang minasu mo presidente ng kadire kon soldado. Ngagi terdil nga bitan nga Felicia Burgett. Akmal lula no ay simra de belaw lo kulas ka ko terdil belaw mo mulins. Say. Imlo mere rakto soldado mi elang di la siobay nga rablu sina. Again next ra ngirmang adil ukram singara ulo na kawigram lagayok. Ngalgela toto dire kal mile solda. Ngel ngara sel lungalela tebla ngalgela Aaron Basilius. Dire kal mile soldao el angalgra school kera New York. Makmal welcome kami rogo me sebe eden metiang umbral was toto la bela el Thanksgiving. Atulo nga gemrenga suli ura gel services el mum ilo itirgira blula rogi. Kuma maparte ti blula dum sen delir sen ngarngi kuma mangal tangat mo suwamet part. Maktingun mo rise udele grege paskaol diun. Okay. Madubele program. Gidi ang ngarngi ako ra grege insert tri malngi somin melgoy. Kada try ruli dia ka to ra kun soldao. To ra why so is formal informal as possible. Ako diun ko. Man filang Mr. Terbiong Tial malungil Thanksgiving al mora rogo ila lo Mr. Tial program elang. Direl PALVETS sa Thanksgiving will Happy Thanksgiving al mora ibdol maraklay. Matiga rogo il veterans el ngarbelaw especially tiga ngar outside the belaw. Tial malungil labas kamam sabam mertiang introduce tial organization tiang mal dir ga organization. Giyomur mungswag la go through le me yakola di go through a history tial rexira asing agi me milgrang me parit to existence mergong yauriu le ngagi le former marines ngatiang como me soldado motong tigalo se to chair heads mo agunda se la dia el vol militar una dura to motong se chair mong tial organization Obama moterte Mr. Bion lugma moktola del soldado na ahorita yang arbelaw sirgital gi bomda agi ado to girela singire del formal organization gi magi ado ngama anobertiano de almarta la ulgo mong arbelaw ngobangge malmutre bebil molmong for whatever reason dimnagim really ya gotel goram lo formal giblo no gorak gathering asira November 11 2018 November 11 Veterans Day mlania barbecue tiale eungeladit agi decide segi del time was me both statelo meeting at relay organization again magot el meeting lo oringi rauri segi del barbecue amlania 23 December amlania Oro State Assembly Hall magim le meet emergong statelo meeting mokra articles of incorporation of bylaw. Finally 4 months later April 3 president assigning articles of incorporation magimlo of formal non-profit organization. Esegi diagi imostatelo promote interest veterans ng arbelaw. El mlattob de madre el veterans other belaw el mlattob de malwete de ngara soldado. Yang alam rigger at time bring tiral me le sel me bring la apply benefits. Magi mermol mersegi del
memedik pas aigil role giblam rule kora promoter tegidel. Nasi. Agote agimlo tigil wase mno agi rerang sel wase morning ya JCM meeting ra Guam ra tian momregala May. Agimlo form ra April imlo formal organization. Imlo kong momtengel wase ngaringi ya meeting ra besong early May. Elara ngani ya JCM sel joint committee meeting ra government Palau ma military American. Magi Momodo era vice president ngiam le header segi del team el mo Palau ngongel was inslam put for our input magi di seva bilinga menga kaman over tamlora igale officer president vice president e briefing il girela igel priorities ra veterans ra Palau mangila igagi del priorities rumah mora meeting ra Guam ya goreng selwase ngdilu ra tak trigger staff marse momlo ore uyu ya sel babinam lotu sisbir al sela a minutes segid meeting adire ko short time yagi lugit rangale ambassador Amerika la Amy Hyatt mo emlom sang ngo babinam ngum salen ka dire ko segid meeting ya omrolel morsel meeting yang Mirael mora Hawaii en lomitra trigel sel Indo-Pacam sel headquarters ra apasa taheyo ra belum modadur tire direl lurba sisul babier mira kapil mestri auri segi de mora kwam mortege de jesi meeting mong lore belagi mlagut mokli segi ta direl imong sera July yagi momtengel wasi angkale secretary Veterans Affairs Wilkie amora bolabe magi oya uri segi demlani meeting ra trigal tedel Free Associated States President temlani ra Washington DC magi mle communicate lumengela ambassador Kyoto algire la yagi the issues of most issues agi bring up all the time ya uri lak mosma the issues magi lu se direct lu se babinam tenga kama na Nobertiano ma Joe Ngiramur ngiragi bela get treasurer mama Nobertiano vice president angwa temela angale minister Sadang lenya ulumtera ulmeter bela mo mitra Veterans Affairs secretary Rabulabe magi yung mga bilang mora secretary Wilkie Ngumsang makapil mora angkale minister Sadang idirek lo wise briefer ni I got talking points malbong ngani ako kulsepel advance ay kita to ya week later angkale Pompeo mora direk mora wala be secretary nanya inauguration ng vice president ra FSM bagi direk el mo si Silva Bier tergi ko kual modifying el update ni yang ako angkale Nobertiano Momsa Vice President, lengi ako mlehedra sel Palau delegation momitra Secretary of State Amerika Rabolabe magimong mga to ringi sa talking points o sisul talking points briefer ni lengi ako ogara questions mo magi answer mun mo mong sebeda kulwase Mr. Tergong la sel all time lagi mla reach out to the highest level ra government Amerika la issues ra veterans Palau at ital mo tayo Vice President Gabriel mo President Trump hindi kundas wekti kay gidel ngala igel madala kay gidel rol civil gut mokla igal gim request amla men sa mong sige dia giblam gut mokli elang official time because mlanya participation ko mamisel JCM mangira Guam tiang nombre ke JCM bani bela kami ngila session JCM every 6 months yang berala belum kumara ambil bela kumara Hawaii belum berapa nangira peak creek sa October mangale vice president oilo amle invite ra association bagi mlo meeting me participate na kama ngale Nobertiano amle represent ra association emlong
magi ikmu in person ay gigil issues lgim direct mawabiel malo tarsel mo segidel time am learning ingel mereder chele joint region Marianas JRM Admiral Minoni gigida ko ngara kulsolda mrigel ngara belau ma FSM ma CNMI makwam Marcelo kumdas yung tiale buki morala da army ngora segi Admiral Minoni mlasay magi modu urngil girela gagi del issues para veterans sel suguma kada tobe de merbela trial apply benefits in ngania problem magi luais ringi yung le assign assistant ringi commander price ilang ma commander price communicate le nga imorot mama se el Paul Sendra lo help program el Sendra adra nga sele veterans regional office ra Honolulu nga el dial tactical somebody else will affect the policy el me game committee ya ot mama se mal bol partner se next JCM el morning rakwam ako das ang morning ra terminal May o email buil vai milgol was area la dongil mo or next JCM by the start lang el moderador meeting malas time ko do rang kale commander price ngaro mo lel mo ra FSM el mo moderador til ng solicitor arrange ring kay gidel la del ngara regional office Honolulu May yung mel bela mo ra FSM dire la mo ra marshal mo dial guk bel bong no masegid ya may lago agi ko atong okul mi segid with all that ngara background issues ra gamamal veterans ngar bela sel sugum ko may emergong trial apply benefits and dia sabel meringal sabel ding meringal ka karakta tirgel mo evaluate especially sumo nganya medical issues gaul betul tirga gid buigol mla ngal ka dil mla mo serve mla deploy me morgong mostatel monia manifesta symptoms ra PTSD yang sabilang artiang apply ding necessarily tumora wakwam sometimes serba ko me sabilang el helper tir me tumora yang sebelum time dirakal hapel mena ngania black rain was sel to bora igel lobis ra viera guame tetribel was e mama limited resources e mama el mal defund del mo o server trigel resident tra o mo sel o me agi mo gira del dial waise gira del sel sugo veteran e mo gira el server vale ga en this idea reality no mbring el lagi imoragi molgoringa se bolsa bamel dingar belau emergong access a benefits direct resulta metangania veterans ng artiang al malaya medication abi ascend mortil tamla awrater tire ngania termalil ider termalil abatangin volve multiswil el los peagar endi dia spela bi el senda gelgar mo tobra cancela miguel Tidak sih dengan hospital tiang. Dia sebenarnya dia la bela. Belang aki mo tu orang kale Dr. Silvia Wali ngita ko ono seora beber members ng mame. Ngome saigal Carlo la ya saiga nga tergibel. Dia seora ngoda raigel ngose kario si sulgal sibil prescriber tiang dispensing din dia same to rise to the level of quality gel available ra kulsodam veterans sige dia may lagi imla nama giurol el melgora vie US embassy mla ko ngay el wase al sugumong ako vie ko ngay el send the igel medication al mora ULO spare US embassy delivery address ese territory american emergong dire tabla ko ngay adra gel toktang ra CVs Mangaria mo yun giblam sayang ni se evectal 6 months il rotate tara CVs sa Ukraine ni hindi direct tester sa gidel
the process was to send the more US embassy toktanga CB Mumbai everyone a dispense out of there. You can walk right in there kung di maran mula sa Amerika. Oh, why say? Masigi di agi marun elang di elang abi adriang kangel wasing tamaruli segi. Ay gigi di agel lagi mo igale agel rol gi morul mong problem. Ese lagi mo kot puklit tagi dele organization aquí ulum dasra se katukala di former give as association and non-profit mong motarungu de gora adu do gora share experience give ra apel soldado o sur time the big agora community project they will provide more community that we live in dimla sal nga ka ulum dasra gire la a home loans ma business loans VA elang namo sebedel nga mora pisi simula ji bil mongil hindi kay gitu a home loans ma yang adrial bola available tema kasi kita bebira hindi elang ay kaya waram lamo gimla wala push into the background of course hindi nga priority list hindi ako rise to the level ay gale medical benefits ay gitu ala civil rate give may elang ay imo lagi mo gimla ko embassy mla ko nga si elang sugo mabi ko nga municipal di nga tirgel rating analyst as building nga Hawaii sila RSO PA regional office emergong interview tirgel claimants sorry claim as los pera sila VA conference sila US embassy conferencing system I guess secure the communication. Tabla ko yung sige di again via girel ko ngay mo ruli sige directly mo lagi mo kiblam research ngi sama mo ruli amo ruli boring veterans service office ma service officer ngar bela ela typically ngara parte Arwa State tangarnya VSO ortil ma county ma series manya VSO el employer county ma state mat receive a salary from American entities hindi avia reimburse gagi local government naganda siyang lasibela igale Ministry of State mo hire a VSO el fully trained and certified VA Possible access systems ra direct embassy America la direct civil open a slot el VSO el funder ni VA through them mo beto kay the things that gimla research simla utmok la drag utmok lagi mla request magivir ga mara da dul gire mong delang direct lo sur time kada mo sa sera angkale Pompeo salva bola be en kadulure ka guluren sa ka kumla direct ren sa se ang sorel lore del renegotiate tra pa kita ta kala expire mo no 2023 24 and the sorry bro the gama bakre angkale the minister the minister vice president oilo lengi agoro ahead of second Palau team el waseme the insert ay gagi the issues ra veterans le kada namo mengel wasem dia kan sebeda kutmo kana belo el asele ngania ay gale gale kofa article 4 section 341 agim no ka pira kofa ni magyo mesay at 341 section 341 at the 4 lines الملغول جيرل أقل صدام رجال eligibility other well mo soldado has nothing to say about benefits silbater melang while the agim mol maral almo mulul mo available like benefits mira Palau tangar Palau apply igale advisor kamam ng Palau lang al morti kay gidel
el soldado malu betum na el soldado ngara American ke American awasi over belau apply and qualify for all the benefits that you are entitled to mergong eme ya sugum dia kan dirgal qualify gau mol ngara American let's go say once in ome sabem mol apply mobilai and they more expensive game el fly mora guam malu be ka fly mora keta mo segi dia agi dire kalmla during JCM ba agi minang to tikai gitu ngel commander a recruiting officer na dire kalmla JCM mlar hawaii me magi minang during la se sel lut me recruiting team me test recruiter ngal belo give up part segi el monge direct advisor til girel agagi del benefits el was ngungil mo mo ngale agale kul solda was good to me I'm sure agi bitokol mle solda imora professionals nganya benefit del tangay endi como dengel was sugum como todo la kul solda so amel Merbelau apply and qualify, I get all benefits that you are entitled to. Mergong ega namo se no se lo me na bongil mo se gora mle ko mang telom so de la history mai ger ke moru rela mo al sugum ngani a gre malu be ngani a ge ndia ngi so am gora di sugum di ungil kam gora di list few of the benefits dia su mai aside the tial tora medical tial ngakaso ka ngara up to so wasi obom solda o me ngara sa earn instead ra wasi ngara guru la sa earn agi wa di focus ra hindi ngara gel gora bui ka mo solda es el volmere gen es el mer vela ngara the business opportunity kame akunta se trae del ver la ngartiang ala kame mal dir nombre que sel boto mereka sel la out process kita bagai paket sa giro gold benefits bagai mo ngala si biol gora why say abe bira benefits and wa miss celebrate blua ay gara elang nga ka igara shobay sida mag focus ni merigir kita mora gagidle obisir teng malangers o ma walon ligara to shobay au po senguk kam answer sel a small business loan available more our veterans lesel apply available veteran is available yo ay ina nga Amerika le sel obom local contract sel obi the contract kaya sing other belaw nganya I can list sel obo ito was era bono literal it's by point system veterans alibak reveal alibak minority I get the but really small business administration as a veterans apply. It's a real way abang. Elang agi dire kal ngilo bininga ra tele SPDC Palau timiru rabase tertir al mora ila FY 2020 mat magi release rubera hukti members ng Arbela was itangara leng sepil logoria training ang kala mo na sing boots to business el Arbela wa training ang veterans matumlariya amle rela clear segi del iter wala base timong eseo bongoro lo bongel sele expedition ng Arabwa mongla mo sepil sel voltemet over this training and memo di lang ang city training and di yagi dilwa loans mga kaklela diri alboni including aigal home loans berkulo asya lut soldar american de tog de kir american ngare ke gukto ko bet se bedel mai le ke no saul tial government american elang ya imora benefits american nilo home loans elang sel sum american le yomara blim ang plong kanya down payment ka 10%, 15% ng tela ang matsuko mo comprar $100,000 reply gira mo loya 10,000, 15,000 loya and then sumo ko veteran
hindi ka down payment needed. Kasi yung finance 100%. Interest ang ariyo. Normal, lowest le. The mga side lenders alin lang undertake the program. Ul mga ariyo, hindi ka down payment required. Avia guarantee sige the loans. Sige, dia dire kal imargel benefit ulgo mga ariyo ng arbelaw. And sabi rara the veterans. El malon se marablir e dia kal necessary to to be 10, 15, 20,000 down payment tralo. Mangi ay kita ya benefits. Kailangan ra program rabong ra itong vocational rehab. Ela sa sum ka todo da kal soldado mo start lo si gabriel sige del group office ra veterans affair quad vision ang sera ka lo me estaba bilnge maro gul to ko ang sera ka process il mo ka mo entera workforce. Sige da dire kal da kal available tiang ungil program leng omesra school ma sum kamla mo ngaba no osper sige del GIB laraw exhausting ing sbel mo kung sa okay kamera major raw sa aman ngoy kan mga masters program o tunga raw rier malubin sa aman ngatay del ngarngir elang o tur kara ikal rier Di ako mooit. Basically, di ako mooit. o eling mo mret sige del program or sige del GIB o ko rin tigiya ara masters raw sa emet mo sige del ang obakal mo sige del masters program ko nga se o siga opportunity raw rier mobile ko mix ikal mix and match ar adlo si gabriel matigal adel los spare at ya para te al Sum ko siya, siya beto mo siya. employment opportunity Offer la jabe. Matsar. Matsar. I say Siya dia kargita. Dia kara maul tutokol bibi wala das inmay. Nice. Ya kung das wa sensori inmay dia ka adel dia ka sora luwal ndi. Opportunity dia ka ngani. I say Kamu ko ra o te experience ko ra pud daw. Nga ka tinigan dimlak tula siyak tilog da ligan palum da sa siyak mamorin sa nga ka nakabidaro mo kung dimlak at sukal tilog ng tirira sa trabli kumaklo awul maklo solda ule siya di talu uleleng sa baikal di nga karulyak lang nga mukte ka nga kamlewa siyak mong huwa a GIB lira kimura school leng nga kamle sirak nga ra UOG akamle ngara president's list neswa kalwa siya mo mereke mora school pay mo malaw del soldado mal neswa kal soldado eleng ar soldado silubi tile ga der bela ko ngot aw lo ulit sil mal discipline perseverance sel madu ang wala ngal karbela ora sel guk time and do reor lo sir other ablit kita timlak daw DH nakadamiki se merula reor rablay na mal kita ro huil ngal rablay ang nga ure ta kyo ngar lang kimaliok lara ending I soldado focus rigit tolisa akarigit elwase sel the bortia the ro reor wase de sal mal na moskarete endi kadom das for sales karete rigida kita sa evel mutel may gigidel dililar ar soldado Kausischakl sa bekel plato darakul soldado lang makamlo mereka soldado 1993 malir ko spe ay gigit sel suma ada mulwa siya kada mo mitra tala klo kasi ya the boarding ya suma kura adala singira dal momrura ngara kada moruli Makakatrim la martrim no do der. Hindi ako ya ita other bela kadam la mo special khatia kada pula siya na indori 10 o'clock. Amdi, ada outside ra bela way gay gid len toira reor. Sum kada mura client gid lo asay. Tegi da bokrelin giran boruli. May gay gid alulis akler soldado merka. Ma igayak apply ra biakal arogul klangar gid ay gay gid toy lulis akler gid soldado army. Lom sisi abde yak man medetula me. Dire kan na mo dia kerbelaw. Hindi kerbela nga kamla kira amle kira marikel makaterte agi mo shopa mori obisa kama marasina makloil mol mo ngandi taygi dragi Borkas al Bolorura Disney da Shanghai ngatiarak ngaringi tira mamrura Universal Studios ra Beijing Hotel kerasina. Ngatiarak kerasina. Veteran sa Amerikel kerasina. Kerasina. Ega stelle ole.
tamkora tiyo ay sila experience ka. Ma'am Sulang Munda suntelet. mal sokadi omo lo happy Thanksgiving mora rogol veterans mara Silvelo Michael Velo experience na ara ngakadit tilo dra high school join ndire kalokara din nakarano kamo soldado Mr. Adam mo test makmakuli rin mo mga test tok makpas ma mo soldado akne soldal akne quartermaster siya ko ra logistic side ra circle soldal dimle soldal 6 years station ra Fort Lee ra Virginia 4 years mo ra Fort Hood Texas dimle 6 years mo sa kalma school mo mareg emne mo bil mo ra kom no school ra University of Com dire merbela ra sera February elali mga kamadir kami mo merbelaw sa merbelaw dire kal yung si Settle Association dire kami recruit makmletchon yung so ka intentional tel association rubakalen ngol mo sera veterans dire kal kilira kom mak dire kal milodrosel process dire kal mal maringal nung ay ko nga president tamang limited funding term to prioritize legal veterans other ko mong sirak me lomo talala ka mal samarial chon member tidakal sibal mesa potential ni chaloral mo ng civil and non-profit organization lang di chaloral mo asibed el really actual VSO wal mo help for veterans el civil mutul mervela malaya lo social benefits wa umtiram rege direl soali mo smoothie awan ra uriyo bla lat maklit al up sera September 28 mo October 13 yak akno off island na ya trip por ni logo tayo al akloring etang Tumengayon Mr. President kama mamle approach na ke wasn't based around them nga court martial kung wasn't based around them ang tira ka court training opportunity the provider ni US Embassy ng Arbelo ma US Embassy amle approach tayo al awet miso amil tutkiawan na member amil mo represent embassy ra training training ruba kalam ko doon mong international visitors leadership program lo funder ni State Department travel bigi yang gerogol embassy ra bigi ra lula ambassador ma embassy nominate trawan ng citizen sa bulu ilmuram bigi agora tayo IV international leadership international visitors leadership program dan ruba ka jama ka program ya almost sa 1940s lamo 88 years regular program mang jabet ka rag ang over 4,000 na mo visit am legal dur tayo program at amle vi mersegi sige ka 2 weeks el program plan ni modernit mong countering violent extremism yung maklol ludig or terrorist act sila gibong giblo visit 5 cities ayun mo agim ra Washington DC mo Santa Monica California San Diego last agim Louisville Kentucky agim limit trigel ora city officials al series at all tayo program living initiative sorry rule prevent violent extremism mang bato kaya gid silog hadi pokliawan example ni gimnarablo an hay memlo sa mitra angel mayor pro tem sige sila an hay mangel police chief wana program martir lulo otil man normal lugil alam mo ko mong coffee with a cup at marbuli samura a Starbucks
mlima ko hi adra bulu asbin me tumlima ko hi lo kan gal polis mong kukta di mga to polis sa pull over kara ra lo miskati get o sa lo kara apply lo si mong to kara bildra umil relationship ra polis ma tel community ma gagi da sama mal المو ترال تيد هذا مو ترال مرول زي كده التلا سرابق مرقة تملي بريسنتا امباسي من بريسنتا سيرتيفيكت الريغنايزر وما تيد التريب اللي لغا عملنا بنفيت تاع البروجرام علاق مع مو علم ناري انما سوى هذا الملاك كرانت ترو ستيت ديبارتمنت ما جيوا تيد هذا مو ولا بنقلا تاع امباسي تاع امباسي نغار بلاو اجي متراي ملا كرانت السبيل ندير غير مسائل كده تورا كوميونيتي بارتنرشيب مع الكوميونيتي كده مو نقول هذه ملي جاي كده روبا قاعد يلعب الصوت دي المنتج المهم المالي هذا الفيرونس الميتشون تاع الاسوسيشن جامو كلوم يولد ما كلوم يولد تلقى فيتشر فيرونس الأدر بيلو يا كمان مسؤول عن أو أنا دول مول مكتي ولبس أبلاو أنغا هو chairman سيل budget and planning and statistics سيتيال أنت بيلو ما يصير بقول رأسي هو كميتي القوم ما يصير عن غير اللي كوا أولون بس كأولي ngakau commercial media relations or media committee يدرك المال invite ربك هذا الكوك من السولداء يمر بلاهم سبين كوك مراسا تمام ام بتوقع information كمان كوك عصب من ما كوك كان قال كميري ما ودسم له اي من كوك سبب الغيبه ذاك وتاسو سؤال مو تاتش سيد ال post traumatic stress disorder ang karuba ako kami mention rin is el PTSD de kay bitoka adel sa soldado ngara ang abar de selamet ngari ako ra apa alita tulaw the spear badangir ay gagi del symptoms niya wa memory taka aliwed para isolated family para you're trying to avoid the situation. I say what overlapping in masela traumatic brain injury. But also see the traumatic brain injury are more physical. Mga headache, memory loss, vision loss. El time ra el sala balwal en diaga wa yegidel neswel gidel yegidel. Tool available ra through a solda therapy medication. Seguidel agora tool bloom seleme abel ko ngari gigil situation at will reach out ding el time ngani ako ra al dabel or self peer support el ngani ra when state tigal ko soldal mutmage connect with each other dekal wara amalanges will mertial gila lagi the specific issues tiang abel available ra tele Clol Hospital sel summer house ra nga klisiera every Wednesday ra 6 p.m. Mau konsultan ngara blue ora connect with the peer muta mercedes del Wednesday 6 connect them and learn about the situation on the ground and how to get the programs in Merabalwat. Ruba nga kamre learn about this organization 6 months ago. Yakti nga blue nga parte o mesage dito kal program sa Palau de ko share o si vision ngara Palau ngara nga parte ko ay gagi del programs el time ko nga sige del window opportunity kita mga dura ada nga parte to spera balwad el wal ko ram lam to our radar map to kal raklen emertia train abay ko am lam gire del lolngit tik mse dakabem ira language ra tegidal ko fam will reflect at tegidal murak kal soldao email sel bombre kal soldao muran mera balwam el sub de los paid programs ida la hora kapag sulang ako kasi ako rin sinabi mister ngirmang tiang ablan rika ko na sinaro kulat except tala amadi I see. Leng gagi da ablaw wasing sibela US embassy ro ko na sitir mangga ma
Basilius hindi tigil to koralla. Mang aktilang ol literal adalo meset tial debel do sa dringian kuma ngari ngar ele meri ka adal olvin magara ko bas hindi ka giu part ra ngoswira ka men tergid mo do ra ka men trabrikel le adil gumiu ya debi la time para si ovo musong makundas ta te do tial programa wal o ais tial ngari tirama ngesul til ospek la ka ka men tergid da ko to kita tial lo leng sera egal experience tir bail US embassy am lat mul memang rule egal bigay grade sa bel di sigil pa asia ad overcome ringing dia ka dilungil ko miu ngir ra FSM lungir ra bek la dal dia ko partra tial kofa tir mabrigel mas yun may benefits mo mal to lang elang US embassy mal support ng kale ambassador MAI mal fully support elagi dam ngel wasang arni apes ambassador lamurgong magi ko dongok kemi ringi lo selme gibo mol ko ringi mol support ke the program kabineta brigala mal klo mong elang ya embassy mal support mol mo edit mo to mol ngari al tour nya se kamama Department of State kumia giro del mondo Veterans Affairs Department. Angale kaizen am mention tele support group. Tiang Mr. Tubiong ay mo igel kuan spontaneous occurrence sel hotel meeting mo lang ni November 3 ra Agoro State alme trigal veterans elado molmong eto ase girel ngani support group. Mundim letir el trigal gidel salmerdil Betangani ardi ngarte gidel group decided was to meet every Wednesday. Matya namo over Atarak. In fact, sera mutara lora el vek longe del lurore et mitamagote yagi temlemeter tiale Goro State sele assembly hola Goro State em lo tibi titogol en bekel time el bolga gel el mon e request al so mo kan ya pesel ngar lurore ngari mo da al sibe mo segel time ma hospital by ministry miskom sele summer house ngara outside tiale dental haisya start 6 o'clock mal sugumong nga kam no tri al togol veterans ngar Palau will benefit from this support group and then they are avail themselves more seguido esel the bong ang mal albuy trigal veterans almer dilamo ada do 1 hour to 2 hours I say. Whatever comes to their mind, do socialize, compare, experience tir mangrang offer a book ideas suggestions and say how you deal with certain things. Yung malungi loro, assemble mall marabek Wednesday. Every Wednesday. Every Wednesday, 6 p.m. Ngarnia nakabli tokam kara government. Misal ngari gid leadership meeting ra ba rule at or Palau ma beredra brigade. Natara ko tong arba subject global doctoral gida other Palau per capita ko to bigger Palau so dara government brigade. Per capita we are top the world. Mang akong daswen di your alduul ela. I agree with everything kumya. Di yor alduul mal da liu kasi makara o mosiger ni. E mama o sa amlo spet ya gid ko imo mama raboy. This is what we can do. Lolo siya kumira bekulta. Sira do sa dagi tigal biglo asenso bimeng mamlo ngila no kuling. Nga ka matengel was ito to ka dire ko to kumya mlat. Ani arbi ka mleo marbi ko nga marbi ko oror. Man dia vida dosu dor ko kumil mo sa daw dia kala ngaral gire del wakpan mo maral wais mang agi direk malu ngilan mo kon masubem ludu di tiang mo subira ro kul adab na retire mo ra claim ben mo termin bol subira ro belam
Ako mesir o ure kadangar mildart morelol mildart buigre belau sal merdin soldau. Ya kau tial wase kebel ali dart ngartia. Ali dar to. Yang ai ka kita bebi raul. Mudi ka sebab mium. Yang mudi ala tru me mel bungor gid mong kami pes kami orgion marga gid di somir mong ko tigere tigere meeting gid tial program gid lo mo ka ka mesra. Oi, dia agote elang describir me kulang asule la presidenta tami no saul el kiringero otmam el relite al nombre el veterans November 11 el Veterans Day mumnoringe atigala da government lo ora government abel civil el veterans abel civil mustrir a day off with pay ese ontmam el morning mungil montilo da proclamation del presidente dire che lo sul time che una linea diretta directive ring il maro quel le agency heads ma egal semi government agency was ang ngariya at mi el soldado let them off malungilaro male giredro tingi a PUC ako mes a PUC etamle profile tiga rogul le employees el mes soldado mong sta tratalal be na no portigal me que ladra el soldado y va ser un al branch salvarni mong malungil akmilu was el proclamation el presidente en dir was another bela amla serve en process Miguel in the last 25 years mong malungil ng ako amle reflector trigebilu sin ako amle reflector till 25th Independence Day ba and the bodome seringa amraringe another bela amla serve for over 60 years amle ko tala bela almost soldado akumdas yung gale masato gumangay no of course kita andong na klay Doris Amis ng Marine Corps ma kaway gudol marutol mo klola Arioits nga akpura 1972 akmura basic training ra for 49 years ago tela ako nga gale bloyang Adri Sergeant tra ano nga ra for matubal betul adam la sir malungil magi belum ke Mr. Tebiong was melakal dil tegi dera el proclamation of president tari lim tial November 11 el Veterans Day amo waya abo holiday so am bruril mo holiday mo bekra ke el ngani edial dil el executive order maru edial dil proclamation el boringi el bol la todo olvi el sign of president el molla it was November 11 it's November 11 armistice day as the First World War 11th day of the 11th month sige dia significance November 11 mo Veterans Day el ngarala malako dito imara presidente el sumite executive order le lang kita mungkin was Memorial Day amle holiday dire limle sinsa government musul ya madire el imon mamo ase sel Memorial Day atirigel kada mo daw tiya atirigel soldado that may never made it out of uniform atirigel a Veterans Day atirigel adel soldado are now out of uniform tena toda atirigel never made it out of uniform sige dia ese significance ese last Monday May every last Monday May ngariya yang akam tengli difficulties sige lang elang President's Day alam June 1st mo tibel kay hindi gumdas mal appropriate el bornya Memorial Day including Veterans Day le tangariya arangal ke del mlama del tegi del magmadra Iraq ma Afghanistan ya kumesa ke triga the 6 el buiga this mlama de agotel clortir a 26 arge ya agotel ke kare 20 era triga ngartiang ala obera 20 ya on clola agotel ke 20 rigel
20, 22, 21, 26, 24. Yang hari yang berbuat dengan Isar, berbuat dengan Mertmau, berbuat dengan Emily, yang berbuat dengan Morboy. Mungkin directly lagi mau melebih kalau merungi ya, because saya kaki memorial deh, lagi melasat tergora usiga designer memorial capitol, el moringnya ketemu engrave angkrit kaki melamar amakamad. Itu umur angkale cian kita orang Vietnam War, of course itu lepto server during Vietnam dan tim letangnya. Casualty mergong ruli mengalihnya space dengan ketemu tinggal wasi tol mall server awal military American yang maunya casualties in the future maunya igale area to edang clear arat maunya segi dia tim nasional mau me pai tunggu lagi sa Felicia meldu ماشي ممكن لا تلون Oh, أنا تجيبه I see. ده والله Maka biakir belaw mang yaksal promote disel rule the swirl mortigal veterans sama bar veterans ako tel kawarrew leng wada ul the swamra at adu veterans as el modadu understand ringira long the dura adal di ngarabelu mang bansolo ng sir veterans belaw especially sa lo Perkelol dula se Mr. Ngemal dula se memang telur kuma met ada tu ulna soal mat adu tu gariti rebela ul veterans ngar bela e ko radim ka saya ngar mal activity al organization mang kira del kora encourage tira gi del ngal ngar bela ul se bom ngar bela o emretile le veterans e bom momentri le sala ho moda ul de sweetheart إذا سوول رولي بولونين تقوي كورا ميلول كذي مساعدة medical benefit نمسكلي أبترنس أقول كلولو تطلع benefit ترى تيجي ذا medical أو لا كذي ملغورني especially لا تيجي الوا PTSD all time تملوس به بتوقع opportunities o si siul time magdoli sa akrar adrablu amla ngarab amla mem pelaw et masaw derni em gaskli dirga tabla len dial understand ne also mo community dial understand the was etal sera ngarakam do true oy ngarakam loringi en tabtitur el modadura tmo nas tmo badakter tir tmo isolate say ya hotel men hiter tir sel bom start el mangroida bedingemra ma ulmak mal kilingay la se ada du mal activera tira tiro identik I no da tilo ba Facebook ma social media e promoting ia wasi boda da ke dorula me kegel show buyer tira bol se berir el garsel me e do nga seora ablu le tial tirgal veterans tirgal popularità ma bien la kimrita de tirgal popularità tirgal sugra do tirgal moi traudo der bella Matial ludu dira retail me al ulgum godoi titiril me en kuklo keisaya o cloniness wal merabelu o si sul time tirga got sberillo lis akra el mentor tirgal me gegren ngal gal gora tirga ngara school si ma school mo durar ngal ol seorti kada manna mo gadal buar adar be law tirga ke soldawa kirilo lis akra gidel wasay magara do vegal Igal badenged madam CC atay apa Taiwan di muira medical referral namu gira del kada wakle ending bararinge gerwa kada man namu gira del wodi gila hotel ringla tiya hotel close Spencer Benawa America un magada malwa ka tirgal solda madu le tirga mlangarini mang tirga mal encourage tirgal ardil me tirgal me gira el boy dagdi da ngar se de la se tirga de ma cloro bang ma bon dagdi du tinge betti believe me outside is el me torres se del ada du mali ma ko hi ya bon solda mo do Lawrence ada kama morin sa man do Lawrence de ki mo do ligim do Lawrence tawong ibalaw anda masali الموتل او happy Thanksgiving المور veterans ما رغو لادر بيلو دي رغل الشغل دي من السلالة Palau community college رغل provide سل لوبيس الموسبيرني ما دي رغل من السلالة
Kausischakl TMC program المسمى تاع المتجر ماجي مدور على توتاو وايجت والغرا ولا شغالين موت المالير veterans البتشون association بوريون وسيغا benefits المريجي veterans سندي روبا على شغل عمر president الغمام cultural members قامس دينغو يونيفورم جا تينغ المجي شادن سكيبينغ ما توك شو Jaka uniform na kayo. Hindi kaya malo awana bila ka tutaw happy Thanksgiving. Sabang ko ulit isa. Oy, damral to ko ako chau malu suara betnya ka muse government tree da abay ungil mo proactive approach and more tiga rogul solda moral mera balu la kan ta mera solda bla mora training na it's estimate muse 200,000 awan ngal kal sel tura basic training al mot to ba yo gore sel include sel experience ngil mora wa base ni more rule sel urelel se la investment rablu ra ba also magida other bela so nga tang leverage or say the panel experience masculir marogul to etira abay mo edang ay kal program me ang amay interest gida mabalwad tigal adel loral mail el tolorgi de lorio rablu ma government gida algum ngora mo proactive el rumula program ma clearly invite til me in identify tigal na soldado ang in general ang benefit el merabalwa ram direct natal al dabel direct create a value continue learn tigem la madas atal gilas ma omen sab ilme da kain sera das ka kautet tangu ngala do swem and din sab edel mulme mo to kay galudas kita learn from it progress more mata sida adi akora sokal dim lorni akora aktem maklat kar ada kumse ngani sege dele peer support group ese bekal Wednesday 6 ra bitar hospital sel kotel summer house na plisi upon ngaya temi bukom swing by baba do bodo da ka dangi seguida ruba ka akora dim sokal melgoy Manungil la blam la ayamar kira tu tahu. Dia ka soal guk tera berbela mereka suliu. Aku mda swa tirge luleak madami wa ngaringa klay ngaringa Misteriano Norbert ngaringa Diaz ngaringa Kare ngaringa Masayos tirge pilar of this community ma bukura Adalbert. Government taman will recognize the team sinalme they made a difference. Ya kumda si tirga gid maklol adam la organize it ya. Rule awareness ilmo na belau rokul was. Kumbaga ka diblem sold out 4 years. Kumbaga tilo dra school. There's like wagen balgo 200,000 investment tabno gaw. Didn't utilize the opportunity. Nga ka so kalong tera tira dra bela gare ke brenga soli al debe. Ako mdas man nga ka dile kal klol adam moramo. Understand the cell ideal was here we were now vol soldat. Akne tergi berpart tiang ada tu. Kedulu merana si tiang investment tera American moral riket. Betian moral ini ya continuation harus kita ada tu. Yang tengah ni kadang-kadang 2020. Most of it insult tera igal tu kau moral. Kau nak sentia kata dia kalau merani. Dan dia ada nak muita temen moral tu kau. Ya benefit alangan sen bitang main bestian bitang dia alangai. Ya rohul tu kau ada yang sisi with exception tiang kita lima tu. Li obi berbeda dengan Amerika yang dia kangeran nungsong sergau rat toko rat tialda. Di obi berbeda dengan solda omer bela guk reverse mak bring asule me support kami yung litra terrogo doreng serutian support idea. Asum tengahnya ada role mudar terrogo bela ulan invest takal mentra American mortir eding ititirin May and that 600 more heads dola blog spell support develop tial beautiful luar. Happy Thanksgiving ni kor kumi rogui, Happy Thanksgiving ni kor kumi personally ko man lo besau. Ese yung program begin. Okay. Sudah.